الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أمها لويتي يا أخو الله سبحانه وتعالى فضل أنت وري كماك وكلام وقاو أنت كم مما توري ما مقصد كليجن و هو بركاته مجليها حاضر ومجي فرصة أنكاوس لبنيتي كلام حمدا شكر قرآن كلام كي هوريها هو كمجي فضل أنت وري إله أقول مني كلام فضل أنت وري كمايكو منوي هو كم بس كربي بينه أدي كلام مدد هي أنو لا نباك مكون سلام بس بينه أهبي ما هوريها حالتك حمدا شكر أدي مددا هي إدني الله تبارك وتعالى حضرته لبيت يا أخو أقول من كره كم إنسان كويس كم ميها كويس الله سبحانه وتعالى من دنيا لبي ورب الحكمة كتك الموضوع كم سوارك أقول إسفديا حاضراga إشارة كلي أقول منا مرة مهم أديكي ريها كما كبره مهم كمه أبدوس جينا علم ورين هدان كدبوا كمه ميري أقول ميتانوغا تلوه تأخونا هدان آكل لده غستكوري أقول نقول نفسه بس إم بودا الموضوع بينهم واتيه أديكي كم مؤمنك كم مسلمك أبدا نوت إم جينا هدان كورنجه موضوع كيه الله تبارك وتعالى كلام على من دنيا كلبي هنا وكي دم فريه نوتا وكي مدة كندا ألوافا إكان هم كور مفهوجا مدة نيمو مفهوجا هنا كم قتفيس روحونس نروحونس هنا إمبوري دانجهني كلام حضرته الله تبارك وتعالى حضرته هريها إنسان رجوع وانجهني هم ما آخرة إيمان بمجة ماتيوري عقيدة مما دينوغا إم بودا دسكو دي فواني نوتا وران حركشي كو بيان كوري فوان معنی کی ایمان کموگے اہل ویرین ایمان کموگے رکن توگے تیرےگا قبول کرنجے کنت توگے تیرین وکین خاص سکو آخر دوہن ایمان بموگے واہ کا قرآن سنتوگا بیان کوري فوانی تبے فلون اڈو سوان کننگے ورگینا حدیث فرتوگا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنون دیووا بڑتی مهم ارشاد توگا حديث القربا إعلان القربا وني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الله شا آخر الدوان إمام واميه كمغوانا إبني كم كراش إبني كم نكراش أنا كي إيمان كم غهريا ركون تكين إيمان كم غهيمنه إكمكو الله سبحانه وتعالى إمام بوغ يم فرتما كنت أدي إيه ترى مهم كمين إيه آخر تا إمام بوغ إيمان كم قاهل ويرين تفات زمان توغا إكي رسول بي كالونغي دعوة تكوغا مؤمنونغي تريغا إيمان كم بالكشيوه علما دروه لوه جاهلو كان عاموه إميهونغي ترى خرافاتا بدوة وده دينونغي كبا وغن دائروغا ورقنا فاغ كوريوه كوريغي اسفديا أمت توغا وس أدي مي فهوغي فردون تكوغا وس فاغ كوريوه ورقنا فهارو ميهم مارمون كنتت دوكرامون نوتا باي كنتتن إنكار كرامون اس إنكار كرامون دائروغا آخرتا إنكار كراموغا ورقنا ميهم أوس وغاني مي دنيا كي مجا كران نوتا وفا كران نوتا ميتنوغا أولفا نيمينكا إمن قبول كري كمكو ألون ديروينكا هن دنيا ويكا حساب كتاب بلوينكا جزاء سزاء ويكا أي باي ميهم إنكار كرام ورا أوهن إنكار كرام بينهم واكمن سواكي إنك نفسا إنا بينهم وني هنگم جون ده نوتا نفسه مطمئن كروان إبس كروان إنا يولي غتوغا نوتا كرا كموغا هتانو دا كوري الدان ميه غدكا واكين أدوناها فتيغو إنجي نوبدا همي ما شيطانا كي ورا بودو وسواهن إنسانا إهوري مغون كوريا جنديو متكا إنا فحتا بمبري بداديس نو دينوما نوتا إهم فراتكا أدو نيهما
egotum warak gine faru insanu akhirata inkar kure algon men komme miha kavves mi duniya matiga ungeni daskon olum filuwa hadanje kandata bawaro buhuri ege terega emme muhimmu kantan ei harmenge duniya akhira bajweruma Allah rasula qur'ana sunnatu ga wara boda daskod defa unganna devwa fa kame egotum tebe fulun adu sawane wara mashhur hadith wale komme swarakan adu sawa fawane adam ge dariya Allah subhanahu wa ta'ala mi duniya du kuru mafahuga ene emme fortaman ves kurimati wa suwal algon me miedu suwalu ge jawab tayyar wan jehej egotun mu'min ala Allah adi kalyange baawale vitakichan iman ve qabul ko etakicha eggota enage iman kama aqida akhlaq battan kufwa miha tedweri mu'min ala ene meduga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba wani ene suwal weve iruga ene suwal taka jawab dene warfase egotun insana emme vardam kurimati wa suwal mu'min vies kafir vies salih vies fajir vies komme baawate gemi vies emme vardam kurave suwalaki man rabbuk tibage rabbaki kobahe algon men emmen ves miedo suwal ge jawab denginge sabu ki algon men naki shahada kiyagen timmi hu algon men naki islami gawme go ufamwe bodeti fati ubay emi me suwal ge jawab algon men dulun denginge tibage rabbaki kobahe bunima rabbi allah timannage rabbaki allah punan ekamako ehem bunumuga mihum warat tafat Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga alutakum warat tafat ekalange alunge kiba ekalange qabul kurawani hamaykani dulukurim buna bahennu ebe amihunge hituge niye hituga wa qasdu adi dulum buna bas adi ebaha eggotan ena kura amal hebi ma iman kamaki algon menge gatuga قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان دلم بونما إقرار وإبس وإعلان كرما هتو قاعدين كشور كو قبول كرما أدي إنك غنوان تكون إكان ثابت كدينو عمل كرو متين كانت إيمان كمك إيجي ترين إم مهم كانت هتو قاوا عقيدة كشور كما يقين كان يعني كشور كما يقين كان نتيس ميها قدلون بنويدان عملون بايك كانت دكيدان كماكو أي ثابت يتشكن نوان هيتوغا كشور كما يقين كان رنگلو نما سيدا نما إنك بس هذه عمل سيدا وانه هذه سيدا كرم ورفسيها وان أهمي ما الله تبارك وتعالى حضرته لبيت أخون ميها يك إن دنيا متي قبنا ولون هريها يتشنو بنوه adi bunam beenuwa huriyaches ewagutu gaena bunam gastu kura huriyachen buneve sawaki ei imtihanu ge duwahe mi duniya du kurma fahuga denga nani imtihanu ge wagut ei demaru halayen algon men dannan qiyamatan Allah subhanahu wa ta'ala kalange altakuna makhluqun alum ufaddawa duwa hamaya maru mafahuga qiyama buma demeduge marhala barzakh ge alame buneve tan qur'ana sunnatuga kanarigen sabitu wa aqida mu'minun ge aqida ngi insana ge furana hippeu ma hisabu ena qiyam mahshar duha hashr kurevenden ena meduga kantatta wamunda goy salihunna taqwa verinna ebe amihunge imtihanu kamiyabu ma eya ku gamina huri faadaya daruma sawab adi enu mihunnan huri nurakateri kama gelluma azabu ge wahaka يقولون على فرتم كريم سؤال أي من ربك السؤال کے جواب مومن على ورفسه هندين ساوكي أنا تدوري كما يكوجا كم علم هورجين إنجي هورجين أنا بني بايكا أنغلوا ذا كنوني ميهم كريمتيجا أنا كي إسلامك كما دكا كشنو أنا إنجي جن يقين بجين
ilmege macce bina kon ena qabul kuracce wi mayne hembuni ekamako ya khilafa enu miha ena duniya mati ga bunawidan ekamako ena ge hitu ga aqida nitiya ena amalum vis makaru hadan dulum vesena farege iqrar wedan ekamako ya khilafu bas bunan adi ya khilafan amal quran dewan sual ma dinuk tiba ge dinaki ko bahe tiba nisbe wani kon jamaata katto kon dina katto allah baawale kalanga rasulunga macce baawale vidina shariata eyatto nuwata egen ikkibae fawa ehen inhirafe fawa nuwata kufra shirkuge ahlu weringe jamaata katto afawga sual kurevene man nabiyuk tibage nabiyaki kobato algon menna miedu ehem bunan faseha algon kuriyes buni fada algon menna kanyenu imtihanigga sual kureyje sualu muslimunge nabiyaki kobaka algon men nun ehem mihuna singe am ko fakkiya ule thaqafi mihu nuwata am maalumat danna huriha mihuna singene ei muhammadu ge faanuka emi ma oxford dictionary hulwada badale steve funege jawab liben rabbaki kobato islam dinuga dinaki kobato islam dinaki kochitto nuwata muhammadu ge faanaki kobato eworu ingen ekamako sualu ge jawabaki akhiratu ga faada qur'an jawabenno akhiratu ga faada qur'an jawabaki iman kam ga ahlu werin iman kama ekuga ilmu horegin buna jawab de jawab e eba mihun emme fortama emihuna inge yaqin we ehmi ma mihun iqrar we i'lan kuri ahadu kashwaru hifi ya eggotan mihun amal kuram beenum wana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam garihum warid fawa war mashhur hadith fulen algondu tebe fulunna hissa kolluma fahuga mirega wa kol nimmadani ei algon menge de duniya baajweri khabare kamuga algondu imam watiwe algon menge ilmu werin warab bodange hadith fulo mihuna bayan koddi unganna de bafawe nobayte akhu البراء بن عاذب رضي الله عنه ودالوني تمام بيكالون إدو أنصاري جنازة باور ومتكا نكتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوغا تمام من قبرستانا بقيو الغرقد مدينة قبرستانا تمام بيكالون كذلك فانا أكوغا ديامه إيروغا دي ولو كوني نونيميتي وتمام من ekalege faanu ishinde wadagen ni wiye bimmati gadi timam be kalun ekalege faanu ge washagen ishinime ewagotu ga huriha emmenge maccawes warabbodu madumoli kame madumatiri kame verifave ehemwan qabrustanu ga ahulu weringi tere mihako marwegen enage fastanu numuge kantatta kuriye dairuga dunyawi khilaf taka dunyawi mashghul wa kantatta bekar wa hakata ekam visne kan tasawwur kureve mihunu dakkan miyadu algon menge terege ya khilafa bay faru kan tadiya namois qabrustana waludan dairus bay mihun gamilla wahkata dakka mayita goagen dairus asabe kan vidalon tibam bekalun kale fan gari huga ishindegen tibiruga ka'anna ala ru'usina at-tayr timam bekalun ge boluga dunyen ishindegen imfade mane ke bes gudu men harakate ibes kamenne madumati kama sakinata bekalunge mancha waridu fawe egota timam men tibbe me rasul agari huga kalege fanu istashaja sawagen inna wafa kalege fanu ge istashfulu mancha ngufullawa udabellevi yafahuga istashaja sevi egota tim faharumatin kalege fanu takurar kurema fahuga sabe kaluna danwani vidalwani ema nabiy hadithul qurawani ista'idhu billahi min adhabil qabr استعيذ بالله من عذاب القبر ميغوتا تيم فهر امر كرباني اجمانيكي تباميهم قبر عذاب سلام بونغدي الله الدنواشه قبر عذاب سلام بونغدي الله الدنواشه لبيت اخونغي جينا كورنجه دعاء هدوا بركري ولا كوالوغ فتنه كوالوغ عذاب على سلام كربان ديبه ابيكلم وغوتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد عمل كره بيفرم بدالوي نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر لو تأخذ أي أريبهم مما تبري دعاء كراغي
egota gina gina kiyan jehene egota vidaluwe na'udhu billahi min adhabil qabr Allah subhanahu wa ta'ala awan men alamen qabr ge azabun salam kurban le asabe kalun egota du'a kurbe ya foga ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam be kaluna mukhatab we vidalwani hadithul kurba wani tebami hun kuremi hako mi duniya duko akhirata kurimati la anjehe waqtu kariwum mi duniya duko akhirata kurimati la anjehe waqtu gabum malaika be kalun enage gata faba wadaga nawe adi ena kiriya lolu kolum fenna hisabuga malaika be kalunge jamaate faba wadaga madu kurawwe ehinduga dem wadaga nawani malakul maut kefan furana hippewumuge مسؤولية duty حوال كربا فوا ملائكة ورقد فدا ماتيوري بولو ملائكة ekaleek faanu wadagen emihege bolan koluga ishinde adi emihaki mu'minek kamuga wanama e mu'min alage bolan koluga ishinde e nafsa mukhatabuko malakul maut vidalwe ayyatuha an-nafsu at-tayyiba اخرجي إلى رحمة من الله اخرجي إلى رضوان من الله الله سبحانه وتعالى رسو ما كلانge فسو كلانge نيوم اللي بمتكا طاهر فران ياي نكون شيء هندوغا كلانge فان حديث القرآن وهي مندا فينجيجي ترين كوني كله فاباغن ده دوي فسيهكو مؤمن علاغ فرانا ملك الموت هيبواي هنموس furana hashigana wakiwa wagutaki ei algon menge visnu mumbala ruga ha dui faseha kamennu ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mati veri ma tahir furana mi duniya du kurevi duhoga ekaleeg faano ge hashikolum maruge alamataka maruge ven fenum ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha vidalwani maruge wagutuga mihegge gaga ven elumaki ven hamaikani ven elumaki ei nubaka mekkama timanna nudekeme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge furana fulu hippewunu wagutuga kalege faana ge hashikoluga eli ven fenifa kalege faanu ge appulu kariga hori fen echege tera lavwafa e appulu munu matiga ungulu waluma fahuga iru kola fenfodu ungula luma fahuga kalege faanu vidaluwani إن للموت لسكرات فرانا ديون مرو حاضر مكي ورب بودو وين هوري كمك ادي مؤمن علاغ فرانا هيپويني انگه نيكوريگه داخل مايكوگه مانيكي فرانا نيروي هندو گاينگه نيكوري داخل لاگنده هاوس بودو كمن اي كمكو الله سبحانه وتعالى مؤمنگه فرانا نيروا گوين اي ادي لويفسيهگه همبيما مؤمن علاغ فرانا نجاني هاوس فسيها ملك الموت فرانا نروم فهوغا كليغ فانوغا أبلوغا ملائكة بيكولونغا أبلوغا وي فرانا لومتكا سوارغا كفنا حنوت مير وسدوا ايچي يفهوغا يجي ترنغ فرانا لاغن بيكولون وغتم مچن ارا وډاغنوا ام هندو کلکوس ماډو نکروا کمغا ویدالواني ما نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرباني ملائكة بيكولون فرانا هيفاغن macca wadaganna waruga malaikatum bekalunge malaika bekalunge ves jamaati gigatun huraskonu lavve e bekalunna suwalu nukuravva ti konfada tahiru matveri furana he sawbaki e furana duniya matiga duwa emme miru echige was duwane ehinduga malaika bekalun emihaka duniya matiga kiyawulunu emme riti nantaka laqabtakum dannawani miveni mihege dari eveni miheke mi malaika bekalunge he du'a baraka هيو دوا رحمة إفران اللي بينه يجو تجا يبيكالون إفران هيفاجن هفنا ودا هميا وداعن نوان كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن الله سبحانه وتعالى حضرة الملائكة بيكالون نعهين دعا أمور كريمني تفران ألون أمبورا يادا كراشه بيما يعلى ولده وين دعا بيما يعني تيمان الله يعلى وفد في بيمونه أدي يعلى ألون وفد دواني بس بيمونه هندوغا ملائكة بيكالون ففران هفاقن تيريا فابا وداغن نوا هذه الله سبحانه وتعالى أمر كربانه إعلاقه نن
illiyun ge terega liuman ei salihunna taqwaven rasul bekaluna nabi bekalun siddiqunna shahidunna salihun ge furana tabwa mativeri foi emme mati ahlu werin eba mihun ge terega alagaf nan liyeven yafawga furana ambura jisma raddu kureve ekamo ei duniya mati ge halaten nu ei mi duniya du kurma fawga yala fastanu leve wagutu e halat كيرت القرآن قال الله سبحانه وتعالى بيان كرباوني ولكن لا تشعرون حالة تبامي هناك تصور إنه كريمة تبامي هيتك النجنة بينه هني من دنيا ما تيجي حالة ألقون من تجربة كوري ألقون من فنوني ألقون من إنجاني إكان ألقون من تصور كريمة كمو آخرت مرحلة توجا كنت وامون داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيب خبر ألقون من جنس تبافوني ألقون من إيمان فاني ألقون من إكام وامون داعي تصور إنه كريمة furana ambura gena umfahuga de malaika bekalungena ge gata wada gannawane kamuga ekale fan hadith wal qur'an fayatihi malakani fayajlisani de malaika bekalum wadagen ena banda inaga efahuga ena sualu kure emme furtam sualu man rabbuk kale ge rabbaki kobah tibage veri farataki kaku he tiba faratakan alukan ko faratakan imam farataka kiyamange kalange ei kaako hiji ei mu'minu taqwa rasulih wale ene jawab dene rabbi allah timanna ge rabbaki allah timanna ge veri ilahaki allah ebe kalu dannawane ma ilmuk kine kaliyange ngudi ko ba kalege ilmaki ekamuga e ala jawab dene قرأت كتاب الله فآمنت به فصدقت به تمنى الله جفوي قرآن كيفيم إفوي تمنى بليم إفتن إيمان بيم فتوجا وخبرت تمنى قبول كريم الله أكبر المؤمن على ملائكة بيكالون امتحانه سؤال جواب دني كون أصلك ما تبينا كنت ene kudainu sure ive adegge macca bina koshennu ena uluni muslim gawme kamuga wati hemwegenennu news majalla kunu da fotakun kiyafain khabarennu e khabar ki egota duniya mati galgon men aduwa hagen kiyagen akhiratuge sual paper uge jawab liyeven gote visnu ei ehen duniye ei ehen halate ei algon men mi ulay kahala mi kahala duniyennu ei haqiqi duniya ehmi ma yala jawab deni timan Allah ge foi Qur'an kiwi me fotan imam me foi qabul kuri me ehmi ma timanna mi sualu ge jawab me dini mi gota Allahu akbar ei rangalu jawabaki e foga malaika bekalu sual qurani ma dinuk e bekalu ge sual jawabu ga mu'min ala warfa seham bune dini al-islam timanna ge dinaki islam dini ebekalu sual kurabwana kivegen to kalege din islam dina kavvi kihinet to kale ekan enguni jawab hama emeru mun annan timanna kiyevi me timanna beli me timanna iman me qabul kurime anikka sual quran ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum wara majhud gotak wara dur gotak kaleminge gata fonui gemwa miha kaleminge gata aske nabi kama dawa kuri miha kaleminge gata fonu vifawa miha ya meduga kike bunani algon me miedo emme ves dannamai muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka malaika bekal sual korwani warad turum mu'min ala wagutum bunane ei allah ge ala de kalange rasula sual kurevene ko bahe kalege ilmaki kongo takunge kalenge kan engoni ena jawab go bunane timanna kiyevime timanna allah ge foi qur'an belime timanna imam vime ade kalege fana tabavime jawab dene mara saf jawab hai rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ul qur'ani mu'min ala ge jawab takaffahuga udun nidai vene an sadaqa abdi timan allah ge ala kedu bahun jawab di fiye e ala ettaka suwarugege tammati faturash e ala ettaka suwarugen
durkolen huluwashe ena kavvaluge barzakh alam ga ena ya suwargege miru waha suwargege ufaverikan ene libi libi hurumattaka efawga mu'minu ala mu'minu alage gata annane mu'minu alage gata annane munuge kula ali riti libahe lagin wa riti munegge veri saf tahiru shakhsiyate riti mihe mu'minu ala ene ya mukhatab ko bunane ti ka kuto yaginu we sufawer khabar hifagen anna mihe kan ene nginge ehinduga emiha bunane ufa kurashe mi kale waudu ifawa wagute timanne ki kalege iman kan kalege solih amal kalege hewa amale timanne ki kale ngufaweri kan hutte aram kurashe ina fuhi fil waden ehinduga ala Allah subhanahu wa ta'ala dannawan hadwa bod kure ilahi rabbi aqimis sa'a qiyam qaim kurabande hadwa bod kure ilahi awa qiyam qaim kurabande timannage ahlu weringe gata timanna di mattaka eni e alaye yaqin vejje ene ki swargavanta verik ene ki swargavanta verikan ene ki etanuga enege ahlunna enege ambidarinna ekuga ena ufa qur'anek enege ganduwaren Allah subhanahu wa ta'ala swargege labwa feburika ehmi mena dua qur'ani hadwa bod kure ilahi awa qiyam qaim kurabande ekama ko ma nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadith ful kurabba wani kafirun gemiha Allah tedweri kama kuga iman no miha by riwayat goni al kafir nuwata al fasiq wal fajir kafirun fasiqun fajir Allah ang iman e kalang baawale taketi teduko e kalang devvi taketi ga nuhi fi mihun na meduga kalang fan hadith ful kurawani malaika bekalung ena dunya duko akhirat dawa gutu karium hama isve dia fadan enage gata malaika bekalung faba wada gannawan bekalung appuluga narakage kafuna nuba wasduwa echi wane malakul mautu e alage gata hadiruwe wadagen enage furana mukhatab qaddannawan ayyatuha an-nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah tiba Allah ge kofaya baddalu kurmattaka anukunnas ehinduga man nabi hadithul gana fatufraqu fi jasadi e furana nunukutu mattaka hashiganuge etam mitana duwe gannane hashiganuge etam mitana duwe gannane ehinduga malakul maut e furana gadakamun damane ruwane ei temifawa kafaganege tirang ulellafa damalima ufurige vidagen annan egotange furana nerene gadakam Allahu akbar nabodi akhon furana nerumaki ge zatu ga marumaki mihaya wen hurikame kina tawani Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya ekuga nerewe furana kiha bodu wene ge miha waneto ekamako e furane ka hen gotenne ena duniyega Allah levvi marwan duniyega levvi ene muhlat hamako fa ena dan envi ma wagutu as jehunima evves mihege wagutu lahen nukureven walan yuakhira Allah nafsan idha jaa ajaluha evves nafsege ajalu awm Allah subhanahu wa ta'ala lasnu kurabane miheka emihu jeni dan algon men emmennaki algon menge ajalu kandeli nimi liuvi fawabai marwani kongiraku kontaku kongotakato woni nimifa emima ala enage mara dimalang ena daana mihe ko ena gadakamu genda kanuche mara baddal kurmattaka insana amille furagen ena marwan wettaka marwan weg gotaka ena marwan daana ena mar tayyar wana ena ruhunas nuruhunas qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله وحيك ربني كباميهم مردك بيرون يا فيلن دوا مرو تباميهم ايتشك نفرتكم ايتشك فيلن وگم بيرون غولي ايتي e maru tibamihum na baddalu qur'ane tibamihum kurimati tibamihum na baddalu qur'ane fa innahu mulaqikum tibamihum na baddalu qur'ane yafahuga tibamihum ge veri ilahu ga hadratan Allah ga hadratan amra rujua kurevene adi yakalange tibamihum
තිබෑ මිහුන්ගේ න තිබෑ මිහුන් කුල කන්තත්ත බුණ දෙවවා කීතෝ තිබෑ මිහුන් දුනියක කුරි algon men kuri huriha kame lievi fa note we fa wani adi algon men ge fang algon men na hawalu kurevene komme mihegge fa emihekka hawalu kurevene wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله وحيك ربني تيمان الله كم إنسان كتكا إنك فق قيامة دوغا نروان مدي إنك كاروغا إنك فق نلوا خشي يفوغا يميها كبونه بينه تباغ فت تباغ كياشه تباغ بلاشه تباغ عمل نفسه حساب كرمتكا تباغ تغليه فتيو إنك فودي ما نبي صلى الله عليه وسلم حديث القرآن نيها إنك عملك فت فوني جه فوا بندل كوري فوا إشيتا إنك كوري مچن على ذا فين دكوم إن الله وحي قرآن تبا ميغا وابس إشكا إنكار قرآن هيجي على كنون نانه هدي نبيس كوته بنوي نبيس إشك دكة نبيس عذر إن بنان آنك هذا وابد كوري هلا تمن نتيجة كوري إبن واجب إنغري من حرام كم كوري إيه نقولنا اعتراف ونكني إيه دلون اعتراف نوجنا ما نوتا إيه إهن قتك يواهك أزور دكم بيان كرم ولا في نما الله سبحانه وتعالى حضرته جاينه وني يدوه بندو كريفة اختيار كنداليفة ميادو ألقون من نبهتانغري تبونه بينون قتك كندا كرموجه كم مسوارك اختيار الله دبّا فوجه إيه يلا تكليف جسوا يلا أنغوا أمر كربّا كندا تك كرمان أنغوا كلا عندينا نقولم وجين إيه أولمك فرصة دبّم وجين الله سبحانه وتعالى إيه بارتك دبّا فوجه كمكو جينا إنسان غافل واني إباميهم هي كراني تمنا مستندوي تمنا هم ميهم كمتشا بارو هنگم وجينه كيبورو إروام وجين بوداوام وجينه تمنا مقام اللي بني تمنا بارو إريه كوي تمنا هم ميهم نغنيا كرام وجينه نوتا كيبورو إريه بوداوام وجينه إنسان وراءها هندانته الله تبارك وتعالى إن الدنيا قلبي بمقصد كماكو إدوا هوغا إنك هيتنغري قوتن نوهده إنك بينهم هاي تشنو بني بين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم الله يكون تيمان الله إنك أنغبندو كرباه شيمه أدي تيمان إله هكيدي واغدكانه إنك غنوانت الله أكبر إنك أفا هكيدي بنانه إدوا هوغا هنفي معلاي هداني بس قتني إدوا هكو ميدك يا الله سبحانه وتعالى عمل كرما ألقون من لبوي توس من فرصتك بينهم ألقون من هيوغتك هيفنجه كافر فاسق فاجر إنسانا إنك فرانا غتبارون دما فيدا نريبين هندوغا ملائكة بيكانو نركاغي نبا وسدوا كفنوغي تيران إفرانا لاغي مچا داتور كربان إكاماكو إفرانا دوان بمتي غوا إمي كوني نبا وس إفس ملائكة بيكاليغي جماعة غاتون هرس كرا كم غوانا إبيكالون دنوان إبيكالون سوال كربان تي كم فد هدي مردار فرانين هي ملائكة بيكالون إميها يا دنيا متيغا كيالونو إم أبو إم هترو نمو بنان مي إبني ميهك إفوق ملائكة بيكالون بدوا لاون اللي بيجن وحالوغا أنيكا وسكوريان ميهون دان ودان غيرو متكا ملائكة بيكالون حوال كريفا وظيفة بيكالون دترو كربان كماكو إفران التكا ودوغ إفس دور كل نهولوين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ما النبي صلى الله عليه وسلم يواهك كياد ومناس مهسابا قوم اسفدي آية كيوا ودالوني لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إفران التكا إميها التكا أي كافرون الله سبحانه وتعالى قبابا اللي بتكتش كافروا يميهم يجي مون أمبرالي ميهم ردو كوري ميهم إبا ميهم نتكا أودوغ دوركولتا نولوه هوتة أدي إبا ميهم سواروغ نوانا هوتة جمالو تينوهج فقا هرسكو فدانده مانكي أي نوانه كمك مستحيل كمك إبا ميهم نتكا أودوغ دوركولتا نولوه سواروغ دوركولتا وني بندو كوري ويجن فوق الله سبحانه وتعالى حضرته نداء فينه تيالاغ نن سجين قتريغا لياشة أي دشو درجاغ نبا ميهنغ نن ليوغن باليستو
ega liyashe aditi furana ambura rujua kurashe timan Allah mi bimunena ufedde mi biwarshena ambura rujua kurabbahushi furana rujua kurevene ya ala fastanu deve wakutu hinduga gada fadawegin wa waru gada de malaika bekalun ena ke gatan asene isvediya fadan sual Qur'an man rabbuk ma dinuk man nabiyuk kale rabbaki kobah kale nabiyaki kaku he kale dinaki kobah kale gata fununu rasulaki kaku heje man rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ul qur'ani he ala ena jawab dene funnewe lumafahuga ahe furmafahuga ena jawab dene ha la adri timanne kannenge timanne gidula kannade dewan suwaluge jawabu timman suwaluge jawabu se ala egota dene timanne kannenge ene ki duniya ga fokkiya mi hekkamuga wiyes ene ki duniya matiga fokkiya dini nuwata amu maalumat mustandi mi hekkamuga wiyes nuwata ene ki efada kandata danna mi hekkamuga wiyes duniya ga ene hen kiya alunu kamuga wiyes ena iman nuwa rabbe ena alukan nukuri rabbe e kalange baawale men shariata din ena balaga nugaddine e kalange fonu rahmatuge nabiyya ena kalega fanuge fahappulun dam benu nui farate kine ena akhiratuga eswaluge jawab deni nu devene duniya matige devida algon men duniya matige school madarsa ge testuga nuwata hemmes exam egga liyele vidane wahaka nuwata duniya matige algon men bunay vistan ekamako Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga jawab nu devene miha hitangeri hagotuga ena haqiqatan ewagotuga ena jawab deni ena bunani ha la adri timanne kannenge emme fahum nidai veveni Allah nidai veveni timan ilahu gala dogu hadafi ena dogu hadafi ena hidi doge hagigatu kubato e dogaki ei ena ya ingen jihe ena ge rabbaki Allah subhanahu wa ta'ala kan ena heddevi kalange kan ena gamilla nafsu hedi ena nunka ena gamilla nafsu hedi nuwata hen insan nunka ena hedi ene inge e maalumat komme mi ka shabahuri ade Allah subhanahu wa ta'ala foi bawaleve kalange kalam fulu bawaleve e foi nge boy kirte Qur'an e kalange man nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fonu ve rasul kamage e kalange fanu wadage Qur'an kiyawade emme ayat sirru nukurwa kalange fanu emme ayat en kalange fanu sirru nukurwa e ayat ge kalange fanu insanun khabaru dem beenun wa ekaleeg faanu amilla personal amilla masale ekaleeg faanu sirru kurawwan beenun vikame sallallahu subhanahu wa ta'ala qur'anu ga baawale vima ekaleeg faanu kiyawa vidalu asabe kalu lawali ubi ekaleeg faanu ga ambe mikambalunge terega jehunu kuda masale ekaleeg faanu beenu wadaine wahaka sirru kuran ekamago Allah subhanahu wa ta'ala qur'anu ga kiyawa vidalu wahi kurevi baawale vi ega mu'min takunna filawale darse ibarate nuwata sharoi hukume baawale vi ehmvima ekalega faanu ewaha kawe sirru nukurabba adike hadithul kurabba fani timan kalega faanu kiti bami hunna bappay ge misale tima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti bami hunna fada huri evs kame duniya mati ge sirru nukurabba me bayan ko devvime kiya devvime adi timan kale van tibame na gellun huri kame nurakalen huri ibs kame du ko nulavame inzaru nukurabba ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hayapul kale ga fanu ga basful taka kale ga fanu asabe kalun na kandalwa devva nimwa devva frikandata algon men balafi nama algon men ekan ingene ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam huriha che bayan ko devva huriha kame angawa fawakan سلمان الفارسي رضي الله عنه ودالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام من دوك ربا سورغ وداغ النبي ekale vanu huriha kamka behegutun huriha echika behegutun ilme duku rabba fe wadaage nevi hatta at-tayr fi jawi as-sama hatta at-tayr
huriha echka behegotunge kale faanu tema minna khabaru devviye vidalu wiye ilme devviye jawuga udhi fada dunya behegotum bes ilme tema minna du kurebe huriha kamenge kale faanu unganna devvi insanaka dunya akhiran enage akhira bajjaver kurumattaka dunyega bajjaver nasibu weri mihanka wumattaka diriulumuge haqiqi maqsad hayatuge aslu maqsad wasilu mattaka ekan kamyab kurumattaka insana beenum huriha kame kale faanu unganna devvi ehvim Allah subhanahu wa ta'ala fabba wa wahiba wa rasulak fanuwa hadwa fa wanikon e ala timanneka timannage rabbaki ko ba kame nenge dinaki ko ba kame nenge nabiyaki ko ba kame nenge bunima en wan tedakaddetta man Allah subhanahu wa ta'ala kalange kirti qur'anuga huriha kamaka misalu bayan kurwa engewi usula qawaid bawalevi insanun eba mihunge rabb subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denigannani go e kalange ki ko ba kange kalange kirti wantakama e kalange mativeri kama makam bayan kodde e kalange sifa fulutaka ismu fulutakiya devve e kalange wodigen wani konta ku kam bune devvevi e kalange ballwa wodigannawa kama aswa wodigannawa kama altakunna ekuga waka eba mihun kura huriha kame kalange ballwa wodigannawa ka adi komme insana ka ekuga malaikatu ku levvi kan enaga amalu ta hisabu qur'an de malakun levvi kam huriha che kalange khabar devwa fani Allah marifa ko denega tumattaka e kalange alkan ko e kalange kawata quran je goy Allah rasula bayan ko devvi alkam ge bawetta kiya devvi namaz kurman amur kurevi namaz qaim quran je goy engevi zakat den je wahaka engevi roda hifan je ka engevi hajj wa engevi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam huriha kamge tafsilu evs tankole dunu kurabba dasko devva kiya devvi Allah subhanahu wa ta'ala alkan kuranje qiyamatuge wahakda qiyamatuge alamataka ghaibiyatuge khabar qur'ana sunnatuge Allah rasula bayan koddevi insana dunya nukunna iruga ena kuranje huriha muamalatakan irshadu devve maseke kuranje hene goy ulanje hene goy muamala kuranje hene goy mamba fanga haqquta ambidaringe haqquta amilla nafsuge haqquta ekwerinna gatimage mihunna avatterinna dushmanunge khabar takaddanne e mihunna muamala kuranje gotaddanne qur'ana sunna bayan kotte zarrige min warocce dunu kurabba ha furihama shariaten Allah bawalevi mimati weri din kamuga haddawafa adi kalanga wahi korewinna din inda Allah al-islam Allah gadratuka dinaki islam din kalanga bawalevi din enun evves dinaki kalanga hadratuka faada huriche nune ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام دين فيه والله باوالي بما شريعة فيه وهن إفس قوتي هن إفس أيديا هن إفس أيديولوجيا نوتي هن إفس فكرة فيسنو فلسفة إفس نظام الله قبول نقربان أدي يفدتش هودا في ميهكو فهو في الآخرة من الخاسرين إنك آخرتك قل هلاك فوامي نرك وانتبرين ترمبانمي أهم بما ملائكة بيكرونge سؤال ngene din jawab taka Allah subhanahu wa ta'ala nida ibwani matin timang ilaw gala dogu hadafi fafrishuhu min an-nar waftahu lahu baban min an-nar ene narka ge tammati faturashe adi ene narkan doren hulwa bahattare etanuge huna nuba waha etanuge wen ene fora funna gota qiyamah vante efoga enege gata hadi utur sura gawa nuba wasduwa fuhi wa kahala biruganna kahala mihaku annan adi ya behegutun sual kurumge ne bunana timanne ki kalege nuba kame mi Allah kale waude fawa wagute kale halak hutte kale khofa hutte kale nikameti kan hutte yala dua quran hadwa bud kur ilahi qiyam qaim nukurwan deve qiyam qaim nukurwan deve sawki ene yaqin wejje ene ki akhiratu gilli fawami hekka ene qiyam duhga wani narkaga azabu kan himmi ma ene ben minun qiyam vakash ekamako Allah subhanahu wa ta'ala kanda alwa fawagoynge loboyti akhu algon minna Allah baddaluwa algon men komme mi hekka swani wagutu kanda alif komme mi hekki Allah tabarak wa ta'ala baddaluwa mi evs mi hekka filagan nudebe ehmi ma
algon men marwan beenu nuwiyakas marki kom insana ka baddalu waniche eka mu'minun naka loboyte akhun evis hitama kambadu menne eba mi hono duniya galibe waqtu ge beenu eba mi hon hegotu ge hifafina mai Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko dasko ekalange kawanta kuran dasko ekalange kawanta ko alkan kuru maavegin wa islam diinuge sharui hamtauge hifettun rasulullah sallallahu alaihi wasallam genesde hidayah qabul ko ekalege faano ei namuna kamuga deku efada aluta kunnan evis birweri kame gellu men nurakkalenne eba mi hon Allah ga hadratuga وفاوري كان بامي هنن غبوري مرو مفوغا برزخ غويس ادي قيام محشر دوغا اينا الون ديرو مفوغا الله تبارك وتعالى اينا هي رحمه لبان كمغا يقين كان كيرتي قروانا اسود مي دي حديث مس كان عليген صافكو بيان فيوني اهمي مالغون منك مرو دكي بيرون مرو ودانتي كمبدو مغه مانينني algon men marude ke biruganna nama algon men kambadu wana algon men tiemme magen ei maru wane ekama ko marattaka tayyaru Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko daskuru kalange kawanta kurang alaya engum mi duniya matiga algon men tere waragina mi hun duniya gole mun dani 40 30 fansa sahar wa algon men Allah mi kalima algon men kudairu sura dasfunati kiyani algon men ka Allah subhanahu wa ta'ala ga ismu fultaka kalange ismu fultaka kalange rububiyyata kalange ki rabbuka ma ekama kalange haybawanta kama gadakir diwant kama kalange ki ilahu kan algon menge amala bahum fenna gotan ule kanne algon men dahennu kore algon menge gina mi hum ghafil ko ngulani Allah subhanahu wa ta'ala algon men namme fardum kurwa suwali man rabbuk kibaga rabbaki kaak hoye suwal ge jawab algon men rangala dem benu na algon men ngoti miedo kalange ma'rifa ko das ko kalange alkan kuru hamay gota islam din munafiqum biskiya ule kalimenge ekamako ege faada enge bami huna kan nukure ehni bami hunge dinu ga baale fa ahkam ta balay nugane ekabole ma kiyama nugane chega iman nuwe farsar ko malame quran joku jaha idi kol hadani emi hona kom faada egen quran ehmi ma emi hona ka jawab nu teve ma nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam kale fanu ge shakhsiyatu ingi kale fanu de ke dobi kale fanu ge nesde hidayah balaga ngalaka maraki biruweri chennu ufaweri che ekamako ekan handane ti jamihako ene marwane bodu kamaka ene suwalu ge jawabu ta gundaguwane dobete akhun algon men mitin suwalu ge jawabu Qur'an sunnatu ga baawale fawani khabar de fawani algon men vismiye ko ijtihad qura karnu che bura masekete qura karnu je tanakun konegen hoden je chennu Qur'an ga iboy ma nabiy sallallahu alaihi wasallam algon men du qurwa fawa dual min dur fad saf sida manhaj ekale fanu ge sunnata namuna ega safu bayan wan iboy ega hifafi nama alaka dirioluma akhira enege dunya akhira detam vis faseha insha Allah adi ene ki baajaweriye ekamako ekamuge nasibu nudibi jamihe ki abaajaweriye nurakka terimihe Allah tabarak wa taala algonda shati aloboyti akhunna mimati weri mawdu'a meduga visnumuge tawfiq devash Allah subhanahu wa taala kawanta ko kalange ma'rifa ko denegane kalange kawanta ko ngalkun kurmuge he tawfiq devash adi ma'vegum ba islam diinuge sharia dasko ya eggotan ulumuge adi man Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata kaw kurevi hidayatagen fonu bi rahmatuge nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge fahappulu hingumuge he tawfiq devashi de duniya ge bajweri kan algon men emmen na ekuga lavashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin